Opet haos praviš. Gdje je tvoj metar? Gdje je tvoj metar? Evo, ti kupla ovo i pogledaj. Kratko za 10 cm. Sam ti rekao da ne mjeriš onim svojim metrom u inčima, nego u centimetrima. Moj metar je dobar, Miloše, ti si htio tu boju. A? Šarenu boju. Ti ne znaš ni to staviti. Pa kako ću staviti pogled? Hoću okrenuti pa? Vidi sada koliko. A što okrećeš, Miloše? 3 imaju, 3, razumiješ, za 3 dijela. Pa dobro, 3 dijela. A šta ti sad daj, ti me reci kad ti staviš ovo ovako ovdje, a ovo ide sad Dragana gore. Ajde sad me reci vi koliko ovdje fali. Jesi ti mjerila? Jesam ti rekao da Ama vidiš što to... fali, pa jel vidiš te resce? Miloše, haos napraviš, čovječ, pogledaj ovu. Haos. Ti kod da mjeriš kineskim metrom. Ja sam kupila sebi. To će se... Hoćeš šta da ti pokažem svoj metar? Nije, pa taj tvoj metar se baci u smeće. Pogledaj. A ti, Miloše, prije svega... Ja sam i falica gara gore. I šta sada? Miloše, nemoj ko seljak dole da mi visiš. Šta je s tobom? Kako ti stiš metar? Pa što si ti sada to uzeo? Šta je? U čemu je tvoj fazon? Pa ti ovo se ne pomogne malo, razumiješ ono sve, ja sad ne mogu to nikako... Ali ti, ti napraviš i kućeš tada s tim. Ti meni napraviš veći haos. Aj može ovo ovdje. Viš ne znam ništa. A ko će sad ovo sve srediti? Televizor. Pa gdje su jastuci? Pogledaj, Miloše, haosa. Haosa? Pogledaj ovo. Šta si ti tu radio se? Nisi ni onaj od autiće karton sklonio što skupio sebi. Pa ti skupio autić, ti sam ja. Kako to